Kagita kangi ka thongi muraithiri wa Meru TV twaina mbere kwigwa tuki watanagira kairi na nkirigagira ma nwithiritwo wina ntugo imbega nwithiritwo tindite bwega kumaria twa tiganire aga ntugo ya Aramishi kiri mubango uyu wa untwire bwetu ndina gumati no wenderete bwega na mwathani wa kumenyere tuchokera kairi na kawithire twatanite na mukuru wa Bata mukuru wa Kimiru etawa ni Gerald Murira. Habari yako mukuru? Ndo mwaka bwana Faramna. Kiumego kile twekalia ta. Buru na kena progress nyingi muno. Tuweti na mbere. Yeah. Karibu sana kaire kiri mubango tuina mbere kwa tokea nagiria mantu makone na Kimiru. Of course ato thia na mbere kwa tokeru tunaga mantu maingi makone ni na Mumiru. Kedia murithiri wa Meru TV kengo twithiri wa tokea mbagiria. Murithiriya wa Meru TV ni wirigiro bwako rumwega warora ithiritie ugoro bwatu banadwa. Kaka nikagira getu gakinya kara tomba kutha twina agwa nikena twakuretera mikarire na miturire twa Kimiru na muno mikarire ya tero ni chomba kagita na kara bejira myaka na mira yama kichoi yuga atire mwachamira ni mtumo tuatamira chetu cha Kimiru tudinga cha chomba na cha chomba mudhike mora idhirwa mwariama wa Meru TV neka tureteri mantu ne achonko na machonko mantu ya tureteri jonde yari mageni leka tujukie yetu na ya chonko ya tukona ya geto faidi. Iboyega sana, thank you mzee no tupakuya kengo twithira tukia aranagiria na tuwerengi twithira tugitigaga tugichuruka tugichuragia bantu ete kaba mirigo ya turikira kibachi yankumenye bwana Faramnazi bora ndikenda kukwira ni atire mbugira doidi baugaga mwachamira ni mtu. Yes. Ndenda kumenye bwana Faramnazi gina kagita na karanje Yesu Kristo yira ndende nguru ne yeto Emiru nuntu na Emiru Yesu na jira Emiru Yesu ekedura mantu ejeta nara chiaridi yaunda yarali tanaga ya ndende nguru yonde ya kinyaira antu bonde baraba chiende ndende nguru yonde na Mauritania yawe yari yamega no ke yautaga Mauritania yawe no kuruki yari yamidemba ya kwithirwa ni njuno njuno chiaragia kyo muno na iko tumaona kinyaka gitana geto akaraja Amiru baragia na njuno muno Amiru kaingi na njire nkwe nigena gachoka kwikibachia ruyo Mumiru akiuga bogeta bwachemania akuruba bainge bakegamba kieni na kina na bwari withira ba Kimiru mukuru aringe yakethira akuruba kugamba karwaria wa kienine atakuruka kathikaira na thikaira ari umwe barabagita magamba jaria nuntu wote agupendera ata kidogo na nari naitia kwaria nuntu imukuru njuri kumbigwa na ndiko au Amiru baragia na njuno mono neko atumagwa bakiuga atiri oka ithira kwenda kwaria na ndiketho agitu tirie wire au bakwaragia mantu ya bagegutangania na bagegutangania ora nande umwa baraba kugutwa akeja agatewa kirato akejo yakarungamo nande Mumiru nenda kumenyithia baba ngi rwari ro tukwadia ri tugeta na runa mbere muno ni untu umwa bara tukuguta ri ari aja nando kwa Mumiru akiuga atiri rwego roi matu yani rwego roi matu that means ikona ni atiri antu aja kwina mugeni na mugeni akathikira mantu yaja na thikira mantu yaja atugwita kuthikira na ndiko gwa kumenyithia baba ngi bageta na mbere na kwaria nkuruka ruki beja mugeni uyu yaja kuwa yaja rakitete ate yaja nuntu yaja kwaria ya kwao na ndi bwana Faramnazi katuchokera nyamerumite nyongo gorobo tubona twatigire tuchuria ga untu kamwe kakuga atiri kaba kibachi mirigo atulikira kaba mirigo atulikira buri kibachi nkumenye kibachi ari mukuru mugambi na nkumenye Faramnazi in every area yonde nene Miru uteria tare na gambi bao na gambi baraba reo na gambi baraba yegwekirwa muno egwekirwa sana yaura kagita na kakatoko gwato chiathi nuko na mukuru Jomo Kenyatta ne kairwa sana mukuru Angaina ne kairwa sana mukuru Jeremiah Nyaga ne kairwa sana Taita Harap Toweti ne kairwa muno na bangi utantu batade na gambi bao baraba yakaira nande kibachia ni mukuru mwari mugambi na mugambi ojo ari mugambi kuma rutera muratha nkari muratha nkari ndene nyaki
ndene Nyaki location ndene Meru County na Meru akuwe Meru town yo aja na ndi ntuko imwe ba watana bare akuru baba yingema na berekereta rutaro bure bure yomba kuwe rutaro timao na ndi baguta bakinyanjerene kwe mukuru mwe ajerwe mono na kwajua arare mwiko gitada ikuthi ara mwigwita na kora mwigwita na ndi akuru babange bare na kibaje no tongeretie njore eu atatethereria mukuru uju inatigirwe na utiga na thurire sana nuntu bakwithirwa agutigwa njerene na atatigwa nuntu bakwenda kwawe na kare onjuri o yegu na ndi aba mutapapasiri nuntu bakumutiga tu o na ndi ndo mukuru akugatiri kibachia kaba mirigo aturekera bore kibachia nkomenye nuntu au mumenye na njere ndoku nuntu bo mutiga njerene na ino mbajwe raje dwa njerene na ndi kwau eu ne njuno imwe aragwa ni Amiru na mukuru gwitwa Kibachia noe ari mukuru wa Gitomi sana na kinyamo wankana adweje eri eu aturaga ni tawa Kibachia jamono kunkuruki na ari anaja kamemeka mwari amakare ira ni Kibachia na ndira kumukura kugati Kemiru kaugatire Kibachia kaba mirigo aturekera bore nkumenye Kibachia nkumenye nkumenye mekari ya nkumenya bokari mmenya bora we wo karibwega kona rwe mugambi ndakumenya nande won tabia cyaku itagerete nande eu no njuno ya Kemiru nande kuwa ina manto ya mangi mono nenge otumankura ate agambi ba Kemiru baraye na njuno nande eu njuno ya lidie bwega sana mzee na mbere duti mono gankwere you are looking good yes, you are looking good. Oh, thank you so much. I know. Emunde turere wetu tureruira kiri kuya wanchamba yeta wa Kangangi. Itwathie na mbere kwa tukirithagiria Kangangi ari alula ari no atutaririe muthaka kana no wewe ari iguru but muthenya we munde ndingenda utunenkera karugono ganchambe no yeta wa Kangangi nata yangire Kangangi akia ajire bange teata na ajie na njuri yake na ajie na jeshi yake na akuya nata athungangire kana ta watanganire na Amiru kana na mwingi akari kengo atwika mutongoria wago mbuga urandinge na kuweta mantu ya magai ya Kangangi ari mwana wa banana kuma kile mukuru weta wa Edward Muingereza na achiari kaijire kare kana kama Turango the last born ndene ana family antwangana banana na ndinge ndakona kinyamiru kagitana kaka ukiwa chongo bare na ana banana kagitana kau na kagitana kaka na bwamiru bateko na kuchiara na badhiga population yenjaga badhiga kana kama twere na Kemiru gitenda kau ibenda uzo na ana baba inge kango iraindi nuntu oni imbije zilizopendwa sana ila chiari chakaraya I know ndendo komedia history ya barabara aini wataka ya mtu Daudi Kabaka no monjo barabara ineta ndwembo mwana ineta nyimbo mudhemba wa twist ineta ndwembo chia mudhemba ja rumba na ineta ndwembo chia mudhemba ja pachanga na ilingere sukuti ya nyamwala wa baluya ndwembo na rumba uga nukuiwa na tuizu bwa kamono na Kabaka akwira no kuruba miaka atigere ntukuijere aketu akinyame akasigize nyankere yake ile ntukuijere akinyame akangana emunde ro akinya aoke Kabaka akwire ari na kana kamwe twana 47 nukuigwa 40 na mugwanja ene kurubagana iyo ya the population na ndi yaure jau tokaria gaitene kange itona nafasi yenjaga nekena tokaria iu chari chakaraja zilizopendwa na inde dokwira atiri bwana Faramunazi Kangangi ari kamuthaka kamyaka 26 gakija ndene thigurundi yetu Amiru na iko gwakija ndene Kenya na ari no kuruba miaka mika inkurukia miaka 26 no ntombega gwa ambirie na aratharaka ambiri tena njire tharaka na ndi bwa mbere ndendo kumenyithia Kangangi atejeta kirio u nejete na ami baraba yete kagitana kau ni antu bare na anturo
ruturo roro tairua muntu ou akagwa agakua ruturo rukoroteirua muntu ari iguru ria nyomba akagwa agakua ruturo rukoroteirua muntu ari mutine iguru akagwa agakua na mantu yo yonde yathithagua ruturo ruru rwari mbi rwari muchinga rwari bunduki na imuchinga iyumumiru etaga ni ruturo nuntu rwari ruturo tu rwakari rwari rurumatu na ndikangangi nejite na hamewe nejite ejirite rutero Mombasa ale jande gurucha giko na kujira kwa Mombasa ejite kondoraia akigwata battalion caravan ire janitie no na ndiwe ejite endi kujaura beja ejite naja nikenda bakomba kuja ndene miru ibari nanjira nene sana ekumenya narabetite na bari ageni lakini kulingana na mikala ire athithikaga ni antu bathomete ni baiye berekerete irie na berekerete erekerete southi erekerete northi erekerete west in short by na campus yes na ndenda kumijia bwana Faramnasi kuja kwawe nejite akija ndene miru na ria kuura ndiguru ya athoiri ya utarama Mombasa na ria kuyukia kirindige kinene bwe kinge muno nthaka ire janiti nacio ndaka iwe janiti nacio ibombere kuja na nyabo barakinya mwanka giku na babu nyandene giku bara yujanda kainge na Faramnasi ura ndingenda kumenya githa na kaguringa na isore karakarite kangangi atajuka ya muntu mukuge ishoti yawe enda antu banene na antu baina inya ibo endaga nikenda bakomba kuthura baina ene akaravani yawe ige kundige kyao giteta bura na ndiko kuja kwa kangangi nejira kuruganze guru ya giko arasale ndithia giko kiraurwa nuntu nari nami ari nantule kuthithia uri kuika ikorote muntu akagetaja ukoroteru gukawanthi ukoroteru akawanthi guru na ndi mantu yau iyarigaritie kirinde muno lakini bere mantu yau meru ibare naga barabari ngaia kwina mukuru mwe to mugoke ariga kwa riama no rurijo rwa abantu angaine twangaine no baumite rutero tharaka rukwigwa kaberewa wa mtangaine na ndi antu bara kuri mukuru wetu mugoke ariga ibari ngaia bakauga atiri antu babejete bauchio wangu itureki ino tuteme gota ninguja hiyo kona togekera itureki hiyo kona kyo kwa ibungo biko kwa na ndi bakeja kwenda ngombe chienu banenkereni bakenda kwenda aribenu banenkereni nuntu bali tinde bacheza nirabo bukora omuno na ndi ya kuja kwa kangangi ndene iriye ndene tu metendene Central Province Kikuyu Embu na Meru akujira giko na mbere kubasabicha mwanka bathira na kutajja wako uthira kwao yani kwaga inya bambiria kugitata kwenda uba kwenda ibachoka bara yerutero Embu bara urantu bwaga muno na riba kurantu kagitene kau bari ura bai batunya gabia kuria iba kwenda ngombe cia kuria na cio ndaba kagitata abakagerio tunyana bonge bwana Faramnasi ura ndingenda kumenyithia ni ati amiru batene bari aridi na ngombe ira bari thaia batarithagia tungombe kidogo ibarithagia tungombe tutwingi na ikyo atuma wona akuru batene mukuru bakura miaka mingi sana nuntu etaga na kamuringiti kawe na kamuguta kawe na kiondo kyawe nakyo na aina ruriga rwawe na ndaka uja ngombe ciao geta kurithia kenine na ira arithithia kenine aina nkuria ukura kereru ego chikwenja kereru kyawe benja na nkuri na ndira kurithia na kona ura ndego ikuthuta meari ire kwenda kuguta na kwina ndego ire ingira nene ire na ndiri guteke guja uriku na ndego ntubu bwa gwira ya kuru sana na bakara gita na gakaraja muno bakegeta bara bakiona urithi bobwa no kodu ria betete gita na kau beta bakinyunya geria ira bakamatana nchengerio nikenda bakaimathira na ndia utonya merumete nyongo muno ankwenda gwira ati iu cia ngombe iu ciari na ndiri kugetabura ici atagwa ina chongo bau nikenda na boge kundi karavani eje betanitie nao nikende kona gya kuria
Nukumbigwa. Na ndi Karangangi kuja kwa Karangangi nejire areja aina kirindege kinge muno. Na kuja kwawe ikwamirie kuleta thina inene sana nuntu akura gikugi asarenda na achoka oraga ruteru rwa nyumwa rutere embu ambiria kubaura. Yeah. Na nduka yotega ya mwaka na jwangi 1890 ikware na karavani yejete yani kirindege kinge na kire karavani yejete ya chonko negererie kugeriwa kugwatwa mbaru muno iraura agikosana mwanka barasarenda na kurubao baretegeria nteto ikwenda kuthithia kaba kwenda kuthithia ibathithia yes barasarenda na ndi guserenda kwao igwatumire bakuya kwire uterero embu beja na basarenda ino ntubampudo bakurwa yeah na kurwa kura baura wa nikenda bagasarenda yes na ikwathitha gwo demonstration na ndikere kari gikene muno ikwari mwaka 1906 imbere kanga ngeta kuruka ndene mbiru yeah ikwari na demonstration yemwe yari ya ugwati bonene muno kuonania achonko bonania ndene mbu ura inya ya ore karakarite na ndiko gatuma ona bakiratha muntu aina rongo ithanthatu shield yes ikawata ni ithanthatu ikaringwa risasi imwe gaturuka ruterure na ndire nyamu charingirwe atongeria barabara ndene hembuka gitene kau atongeria bandaka iba igirwa ati bate kugwatanira abo na inda atongeria bara nene muno iba igirwa kugwatanira nabo nuntu bagwita bona ntamerete mona na ntura ikugitata ikorokero ne mwera yes bonge bajaire akuru bari bakwirwa ati antu babo bejete bamenyereni bombo ngodiria na kwou kerie ni gusarenda mantone jao na ndia uno kuonania ati gikugera kiareo na rutero mwaro embu iba kadire basarendete na njire njaga na barageria kukukira achunku batega bara kubarugurira njira ini kenda bakomba kugitatia ni kenda bakomba kugitabura kwithura bari basarenda yeah na idon kwa kumija mwaka 1904 mwaka 1904 bwana Faramnasi agiko ibejire bai ndene karavani nene na bejani tina Kangangi yeah na kuja kwao ikuonanirie mantu ya manene muno na mantu ya yonanirie ikwari na demonstration ndene embu yani kuonania otongerie bo inya ya ore karakarite yeah na ikwari na umwe wandakachia embu ira chiareo kagitana kau na bobara bari na inya sana nuntu kagitana garo ndaka ikomba kuza kwino yani mudakora mugambi na ndi kwari na mugambi mwe to gato ari umwe kuma ndene ngandori nganduri ke kwankana ndene embu lakini kwankana miro yeah luterwa chuka luterwa ngandori mukorojo mudakojo na igedwa ate we na gusarenda kuringana ndoera ronere in demonstration ire thithagwa na chonko bau na nde arete keria ate we na gusarenda na ndi gusarenda kwa we na mbiria kura wa nindaka ni untu bakutha tariki 1906 mwedi na jua tantatu ni roko agire na demonstration yeu na dire thithagwa no na ndie ate achonko ba ni nyankurukaruki na nuntu achongo baba ingi batombere gwita antu baba ingi batombere gwita no indaka kwina mukuru mwe to mugaine mudaka mugaine wa donga ndori mugaine na chokera leta kwira ndaka ide garone yareona arabera tu sarendeni tware manira antu baba atuthiria baba ina michi baba ina into jabiu rira adhirie mantu ya yau none kanere we ikegua ndaka chonde irona uju nikegua yeah na bakona ikegua baramuita onene na bora bamunenkanete no kuigwa yes baramuita na kumuita kwao ora bathitherie bararingwa baini no tubakutha batombera gwita baba inge na ara kuona demonstration ira bararingwa baini bare ngandori ere ng'ombe ngiri emwe igere muchungu na bagotumira barugera batumirwa egwita kumenyura kugarakarite iba chokerie yeah machokia ba chokerie iba muingire kuma kiri
utongerio bara bamunenkerete na nyumene bachoka bayukia kitheti inkara ne kitheti ni nkaranga nkaranga nguringa mira ndesturi chetu ja Kemeru kurubetu baeta kuketha miere rutero Tharaka rutero Imenti rutero Muide na Tharaka na Bonthe na Chuka bakethaga na nkaranga either tibira inene na kitheti kira kinene baratuma kitheti kimwe kiujuri mwerendo irachokerwa kangangi arero natare mpindi cia mwere ire ketheti neu ou nu kwani ndaka cia ngandori ni wingana yani atare mpindi inu chinkaranga neu na nkaranga iketheti kinene sana kiga nogu toto ya mpindi yu ni ndaka ingano we ka ndaka ingenti nande katwete na mbere kurukaruki ibaigiro bangente kuya bauta mutongeria wao bagweta baita bamutomera miguta bamutomera miguta ni miguta ropani bai aikirwerwa namenye nyamu yoragi ni ngentu na kwa ndaka cia ngandori icio ngentu nkurukibi ya nyamwenu nkurukia nyamweje na nuko meba kona ni oshamba bwao mantu ya bwana Faramnasi iyathuriria muchunko ikangange ate mbaro Kinyamiro keje tete mabarabara na bareja na ikamuthaka kama eka 26 kuma ge family yana banana pe mukuru gwito Edward na ndiko ya kwao amona ikundi ke ukinge na eya ethairo ari ndene ya ng'ombe enjeru no yethagirwe ndeni ya ng'ombe enjeru ni kangangi ni mukamataga akamata we ng'ombe enjeru timbarathi na ndi ng'ombe eje gwitwa ng'ombe ti ng'ombe imbarathi imeba tona mbarathi kairi okay ila beje ng'ombe lakini eke ng'ombe gichunku nuko mbigwa na ndi ng'ombe eje gichunku nyo ila akamataga nayo ngakwira kinyanta metemi aje goji kagitene kamwe ejete thiranda kani kuinja ikwa lakini oyo ikangangi bwana jira kuruka ende ndaka cia kathigo tugita na mbere na rugono ruru tukamenya ura bathithirie kangangi na tabathuranire nwe kabekiro chore kani uthu lakini mandu yaja leo yaja kurigaria no tore ndaka uchionere kangangi yete parambidio tuwa ya ng'ombe ng'ombe kienda kurwa igire ndegwa igire inene ure itwa no ndaka jatoreria lakini yamona jau tukamenya ria kangangi aginya ruterwa kathigo ruterwa egoji na takwa karakari kathigo ibwega ntugo ya Ramisi nungi tukamenya kangangi agukinya kathigo bado atiko Kinyamiro nandi autore kangangi atera Kinyamiro atera una kinyanithi tukamenya gitare akuijari na takwa karaka lakini katuko tusa usie kidogo gato tiere agu muthenya we munthi ndenda gatutongithie gantu kangi kanini no ndenda tutigenda rikai tuwe tukithirikiria muthenya wa Ramisi nungi gatumenye kangangi ukinya kathigo na atawakarirwe ndakache kathigo na atachia reactire kire kangangi mbere tu magaruka mukuru kwina untu bonge bwe bokiweta wasana eti kiundo ntikana kiundo no wayali bwana Faramnasi katotigira tukiriga ira ntuguye Aramisi wege ejete tukamenya ura kangangi yayire ende tutiga ndaka ingenti mono ndaka chingentu sana ntereche kathigo akuru iba wakania na Kemeru kwa mujejura akuru tegoja nderi iba okira ndaka ichiza kuthira ni atagwa karakarire au bakeya abakiuna ni ithire bakiuna rujurura dhuchi na atagwa karakarite na ndija unajange ja maingi ameru ibari bakuthithia mantu ja mane bachuka nuntu bakurigiria kangangi ate kaune lakini amwanda ja unajange ja maingi tukauga ntuwe ya Ramisi tugita na mbere ki kiundu ndingenda kuweta kauntu kamwe kwina mwari umwe gwitwa Evelyn
no mwe wa barabara na nuye kagita janadwa ikomba kuzwa kuri na mambura tomba kuishi ana bonde baraba chiari nadwa bai na birthday yao janadwa na toka bawisha happy birthday na umwe ni ivare nkirote no more barabara ndene birthday yao mudenyo to janadwa no roke jaga na birthday mudenyo to janadwa to aja kato muishi happy birthday yes happy kirote birthday ivare ni ari umwe happy birthday kirewa happy birthday ivaje nkirote Kiondo ari mugambi na kuringa na mira chetu cha Kimero tugaga ati mware akara kurachirwa kurachirwa Kimero irwa ng'ombe ithano yes ng'ombe mwene ni imwate inge ni mori imwari inge geto gempe na ndegwa na nturume okay ng'ombe ingana ithano na ndeje gwetwa nturume antu baba ingi ba mistake kagayo nturume ithairwe rindenge indegwa ithairwe ndegwa jerenge gempe getawa ine ng'ombe ithano undugwa gempe gitwa ng'ombe na ng'ombe ningana ni ithano yani kuna mwate ne kuraga mwana mwale yes na igu yari compulsory ne kurukirwe nchiro rira kiama kia mbere kiachemanirie nchiro nikenda bagatua mikarea miture yetu Kimero na antu bauma daraka bange bakauma chuka mumbe na mudhambi bachemania nchiro yes o bachemana yana atia imiregia kiama batumairwa yani antu bageta baituma naira na bagakinya au kuringa rako geteta ukubatara nandi ke ng'ombe ile ithano ng'ombe ile gwetwa ndegwa kuringa na mira ndesu chetu cha Kimero kuma tonjere mwankabochi yari ekuriwa ni akurubanduke na niko atuma kagita na gatene ari batenda kumaramara beja kudhukiria bethe nyambura yao yani beja batithia ndegwera na ndegwera ne gwikia mata yes niko gwa nene mira ndesu cha Kimero ndegwa ni very compulsory itwe nuntu ne kare rwanduke yes lakini kagita na kaka ni ere ndio tuko Jumamosi entuko kuna mambura entuko kuna murano na ndi Kiondo tama muidiga ene jwao ijwari na ndegwere mambura na bwari mira ndesuri cheto cha Kimero ndia kuna nambura jeu mukuru mwene ora chiretu ne kanirete ndegwa yete takuriwa na aruga nchobi na nchobi era aruga nchobi na incho okay okay botari inga gotai na incho kagita abegwa paron gotai na sukari yade na incho ka urugo ake ne kezo ekarura ebiumya bingana kiumya ke mwakaba omekunda rugo jiro mwe ukaiwa kweli ukunda nchobi nikendo gakiria mware mata nukuigwa kinyeda nyambure we kezo kagitata kezo thongi nandi mukuru gwitwa Kiondo eja eta mwirigene jwao aguta mwirigene jwao etethirwa inandi ndegwa jukua inandi kugwata ikoro ruthara utomage kindawa na teke muntu na gachiu muntu na keango ige kajigwa kamuti kikaringiro ariko ikaringiro monke gakwa ino tuwega kwa kidogo ikagita spina cord yera nyomora mutombo jura na ndi Kiondo akokera anengero rugoji anywaru anengero rugoji rungi ari muntu ori Kiondo ari muntu ware na terorizo ni bata ibata okorokete sana na ndia kunengo rugoji ru nukumenya akuru inandi batande kwa bagutano na marigone na ndio mukurungio kuma guntu kungi kwa nkene na baba na weja na ndia kweja eja ke dia kurubaria au bakege betegedia ngedi na ndi aitarugo jiro wake
kiondoni ekirwa na incho na ndira bodi atiri ruchi akuruba nduketu ninge bukuthinja ndegwa ero inande egwatwa ni kuthinjwa ni akuru na ariku ya kuga nande oni ndatigere na abo gwetu ndatigere kukindwa na ikagwe kuthinjwa nande ino nchokete na ida kiondo aigedwo na igedwa gonitwe mono augere waona kathithia kaka matukanga na aria ndego erenge thingi no ntuya autiga akona ore kugitaja ekuthinjwa ore kuthinjwa timbaro na ndi araugia ngoko karugoji kada arayukia ki arayukia rudiga rwawe arachuria kiboro arachogera nyumora no kiondo arachuria arenama na ndi kundwara matukanga na ruiro arenama iguru biu araitie iguru biu arenama binge areta aikinya narare nundu kware gataria arethira achemana na kurunjerene araba uri ruchi bamwo buiba bega na tawadukanga na mpwe abera toma tukurija ndawere ntuto na ndi atware twathiria na ndi natwaga na ndi atugitete ga katu chokete nonga wito one kala kuigo kiratigara kiondore ekira kaguru kawe turo tu aita nao agitari atethire kinya gutu nundu kimiro kya ugate kinya gutu kwa ngombe itha no iringa nande kiondo tebia thire akore akwithira amenya ndi kaka gitate kachoke ange kai nada akaruka kairi kiondo nando gikinya kunoga kai na mende iguru biu na kurukire kairi nada kurukire kairi na maiguru abitia na binge abitia na muthiane akinya nada kundurwa karugoji kambere agita chemande na kurunjerene na kubalire na bakuria na bathira kiondo omenyare muntu arogoga aiyate ekuninga mira no twakuringwa aiya kuringwa mathiko jaire mathiko jangana mathiko jaire amenya kemwadi keria mwakurowe kinga keria bankirowe ono kiondo agitetaja abanga bangite ora twigagwa kuringa na history na ndekyo arachoka leta ara kaire agwita arethira nyomwera arethira bara bangi no barikite aja ibarire na ndi kiundure araurira magateja kiundu na ndio kemiru kuga atiri muntu akurira magate ta kiundu yani magate igatekate kanteto kamantu okuthio okwaga ogechoko okwaga na ndi onu wakalakadita kiundu na kiundu ari muntu wa rubido na muntu wa bata yeah exactly ibwega sana mukuru nuntu bwa nuntu bwa rogono ruru egaro kiondo na murithiri wa Meru TV ibwega kinyago nuntu kwina mbere koke watanite na ati kumari atwambirie ibwega mukuru nuntu bwa ndatwe tukomenya ka rogono rwa kiondo na uruthiririte kana irwenderete ruthiragirago ibwega sana lakini ririkana muthenya wa ramichi nwingi murithiri wa Meru TV tukaina mbere kwa tukiendelea na rogono rwetu rwa ntugo rogono rwa igenie na Kangangi Kangangi au kinyana ranterechia ngandori ngandori terwembu kinyere na iro nkuma ya kinyere amiru nundu anto bachuka na ando bagandori bembu ibari janaira nyamburi bari janaira baibonde na ndiko ubera no ya kugetatia na ndi mwanka na atwa katotigera tukira muthige muraithire wetu atiri ntugo tugaburetera ni ata ombere kuna unda rujirwa thuchi nuntu thuchi no yari na manto mono yes ni ata na kwatiuge ni kana nendete kuthira manto atagirite na miru na ndi au turinge na kubera atiri ntugo no tukamenya ketho kwari na ndugo ka ketho kwari na alafu wethira ndakaino chia ndakaino agachoka achemena ndakachia kathigo ni ata gwakari tukamenya maybe migambo yaku ya muthia mukurumere tutiathirikire mubango ni riko kire muraithiria wetu wa Meru TV kampume ani nirutere omea
mantu ya jomwera mantu ya kanga na mpumeke yato najo ndenda kwa ya mantu ya ukere anto atangazaji na mono nkoroki aandiki banteto na mono nkoroki adhomi banteto ndingi enda kulingana mila na desturi chetu cha utangazaji ikaja kuda ugo mutangazaji mugomi onteto magita yonde either one of the three main items in a story kwiro kagetada okaroda iroka amberia yes na katikati udhana mindiro kio na muthiene uchokere news chiaku okaire nikenda ikaja kuda ku mundu ucharachereria nini atera gwanteto ira aigirwe na muthiena kamutasari nonto iu nicho njaga na tafadhali mira na suri chetu cha utangazaji ni bweta kuthinga tona kajera gake yes bwega sana mukuru bwega no ntuba kuona kanya kuya twaraniria turekane kaire ntugo ya aramishi yenu ingi kengo tuina mbere kwa tukiendelea na mubango wetu thank you very much mwathani akutharime na withira wina otuo bwega ni uka withira bambitaga ni Faminas wa Kimathi ndarikite kurayanga kunenkere ndo cha Meru TV ogoro turi watanete na mukuru Gerard Murira omwe wa Njorua cha Kemeru na kinyawe mwandiki wa Ndeto karabwega